hojai rong supialong karbi hemtun kikim japha nujok ke parjap toklang ai empen tara dubi hatimara em skula hemkimi kangpu Baitalang su elect constituency MLA arudeng pen nam taradubi alang hongphara hem impusi radarudeng kipajir News time open kadoko vipanda kardom pajurilo nonar jek thab ber tang ton pen ajur ding klo pen kachi kachidang padik krima phi theory cleaner cap ani hojai rong supialong karbi hemtun ki kimje phan anujok parjak pon tanglo Karbi Anglong Chanamas Council CM Tuliram Ronghang sila so hemtun anujok parjap ponlo alangli nujok ke parjap alam jiralong hemtun along le karai kom japan paki arpong thiri alang hongphara ki kimji puta pachata chairman Horan Singh Be em Jagot Singh Engti pinan MSCR tumla pen baithalang so LA constituency MLA Man Singh Rokpi nujok ki parjap amailong chutongdu West Karbi Anglong bitung rank thamak constituency arlo taradubi hatimara M school hemkimia theory trainer cap ani toglang em Jagot Singh Engti ingpusi lochar la hamphang phan panong pipon Kecharlia hemkimi kilut amailong Karbi Anglong Chanamas Council chairman CM EM MSCR tumla pen baithalang so LA constituency MLA Man Singh Rong pichetongdu West Karbi Anglong bitung rank thama constituency along ta Kecharlia mopadusi theory cleaner cap ani nam taradubi along kikim hongpharla ahemmate open stage ing pupon tanglo Baithalak so LA constituency MLA Mansing Rong pisila so hongphara kimi ingpulo hongphara kimi kangpua mailong Karbi Anglong Chanamas Council chairman CM Pen Chenglong penaan MSCR tum chutongnon renti non malam sopor pandhina pharma biar tamung taparik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kedam ta du uta haipo Nonjong itong gehang bich kimji phansi jitam bomlo nangki pray to duklo Nilita hemgimi kimbomlo sita lahayala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Din amo phi puthot bir talong wangthlo Karbi Anglong Chanamas Council CM Tuliram Ronghang arideng pen theory trainer cap arni West Karbi Anglong bitung rank thama constituency arlo Ajivika Gramin Express yojana pu isyavar sai anghap ingpusi rong rup kaching thurjia tawar thoponlo Lasover Saipen Bang Photum arideng auto rickshaw dihina kirab hai hoi pipajir Laso ki mia yojana pen ali ke phan photangka beng phan pilote auto hum kelong joy kepo akimia yojana long loge charlia preng okpran kachilanga preng ta kachuramlong overside doputa mailong thanchimum ponthu Suri Hinner Trainer Kemanikan alam arjan ke minai kachiparjan theknai kilun ki jumenai kapama theknai mohor kinep theknai kapachalai theknai pencheng lok kado kawi Chris Sirkebano ekilong bang photuma men theri krit roxiani rangsna sarpo film award screening committee pen pachuni pontanglo Laso nong e theripo ingora pho arni Difu Joy Singh Auditorium Hall along lahaya nong e piponlo Troxiang deng rangsna sarpo film award along nong e kilong tumke lekha kilang menai alam arjan bijoy lek the kilun ki jumenai Rubina Kropi Jambalia thon alam arjan nang seng vyalun pensi nong e chepalong Iponje phanon tarikin kora pho ni tum phapon lo dal bisun do Auditorium Hall lo haso ni aba ni kan sama por pen ni tum sahai Nang sasar ponong e pajir ponpo, tapi hasil hari bangali tum cengonai kerana Thomas Francis CMC alali officer poson tum cukup ponlo,
pen cari mana pen ia makai tum tai tum tu apa pun sih kerang sasar po deng trok siang deng tum cun panjang tum cisi pon Birda banggila pansikang ton poniklo domit thakme kurang tu